Motwai umwe wa mota musini wa Masako ni watu wa nidhayo vokwa vowit na wake kukongwa ni loli ya ukuwa kiwu makwata nisio ni malelo katikati wa mosi wa Masako kuyana na mwene kiwelo angwata niyo ya matereva mamota ukamba wa Masako ala na mosembi nikana bange ya ketika itina wandeleba wa iloli kuwe makunenga mwanya ndeleba usu wa mota vala waka kumukonga ati wa nidhayo vokwa vau na uyo vo mwe wa mundu mausuni waswa ni mawabisa mavolisi watu wa nyumbani ya kusovya miya hospitali mnene wa Masako kunikilembiange uendeye. Daniel Mwangelano kutambisia vilingu wa mauvo. Mwene kiwilo ala ni musembi na andikima mauvo vanza wa hospitali wa Machakos level 5 ni mwale seka nambange na ya kitika vina inelo liye mwe ama kuwake uo na ilaye umetengale kwa munuka ya mbatite muskitini ya kuonga mota matani sio ni malelu alameva katikati ya musi wa Masako kakuwe na kanisa wa Lady of Luz Cathedral unula watu mamundu umeosu nulaitwa ite moda esu ntati wa idha ivo kwa vau kioko ni chau mundi mwendoni wa saile na kune wasimu ndeleva wa witoa boda boda walawa manivya kanaki sio ni cha Absa Bank katikati wa Absa Bank na kanisa ya Cathedral ni bedhi wabena mbanga obalawa manivya kana ndeleva nitawetwa na eno kila mituki na navikabo anavikane nethia ondeleba witu abalokete lelo ni ndakameje mbinge mota yake ote wake neloli yake weje na bitukanga panini na niwo kana manake ndeleba witu wetu ngati wa idhayo kiokoni ki obala eumetangali kwa hospitali ya Masako ambatete na ngalikosia mabebye na leli eumete na ngalikosia kwa munuka yendete ya musikitine na ba eloli yoda ya maunenga mwana kenzi ya ubita nije sembe zetu muno ya bita imona ke mwana ke yanie okolike babani ya polisi nitunge ngai mo bena asie o kisimisi keke mwenga ino tokeke yekoko twinethwa na mbange no mbanga twethayo na yetha yimbanga nthuku ilando na kwacha ni atukuna muno mwana ke witu enda ya mundu ena family mundu stage yo o musami wavindane yu ni wande ya kuthingila vata wa mateleva kuatia meo ya malero na kunenga nenda ya nikana kuisuvia na mbanga taithi kukiteka na kusuvia wasi wa mathayo na ndiasia kwa atome imalelo nondo nitenda uchenje narrative ya anuma mota na anuma ngali atome imalelo mateleva tuithi itu inenga nenda ya thai wona mwenzako ni waile ubita munenge mwana abite pala waile kuungama edha uyo lelo na wewe la wetina wakula labda oni na haraka be bandu zembete kana labda ita wina emergency mwathukia bite nondo ila twanenga nenda yasia muthembosu twitha twasie yambanga mbinge cia lelo ni kiwa sisia nindo na ukita takibudia nondo mundu we loli ile tho ongama mote kabita nondo muya ula waba ujangije ni nesu mundu la wambatita polisi wa ile obita no la wambatita musikiti na yamba ongama unda na giveaway kwa tunenga na hiyo ndai ya paki smith chatialia twidio bikia mwaka mweo tusiombanga undu kwetho kukiletie tukite kisimisine kukilio tusovye mathayo kila kingi ndo na kwasia ni kwa no maitu mambo da boda ninegwa mulo nthini wa undu twikala na cia pa mundu ndesa kwa kunenga na information kwetha na details na ndiunyo uthuthio kwa andu alangi mekuru na kundu twethe ina details ya enzetu nundu mwana kio ila wetu onela na bikawa saithi atita ngumukwatia wesa hivi kila mundu wese wa stage iba onongio katunenge sitwa yake uko ivindani mateleva kona sionthe cia nthi ya Kenya maende na ukulwa kwitha memetho ivindani ene nthi maende na utambuka kona sikivuthukanio kutania mboka ya kisimisi. Daniel Mwankela, Mutongwe TV, Mwanza wa hospitali wa Machakos level 5 county ni ya Masako.